Mathaini mathainyanya shotuku hwai waira niguo abithaa munene wa uthuthuria mwena wa Embakasi Simon Mwongela arekinyirie mukawa-ini uyu mari na abithaa ungi na ndanonekana gukorwo ari na miario mingi guku akirega gutungatirwo ni maabithaa mukawa uyu na arakoma giti-ini kiria ageni metagirira. Na riria arokirire aroima nja arathie kurora ngari yake na thutha wa kumiaga aracoka mukawa-ini ucio na fujo nyingi arambiriria kwagagia aruti wira kuria ararutire mushinga uria urerikana urari na rithathi igiri kuria aramehetagira kumuraga na kwa munyaka mwega marahota gwithera na o mundu arehingira nyumba-ini cia toro cia mukawa ucio. Hau niho arathire kuri murangiri wa mukawa ucio akienda kumenya kuria ngari yake ri na igeria ria murangiri wa mukawa uyu kwigwithia abithaa uyu ati ndanoka na ngari ritinagia na umithio amu ndangirendire kuigua undu ona umwe na ndumiriri ya borithi yugite hau niho abithaa uyu ararutire mushinga wake kuratha murangiri mutwe na kumuraga hau. Sasa wanaendaga akienda na acha huyu. Sasa venye huyo mwingine alienda akaacha huyu. Sasa huyo ni kama amemaliza 1 month. Hajakaa sana. Alikufia tu kwa mbele kabisa. Sasa ni kama alikuwa na toro. Anatoroka venye waliona sasa wamebisana na ametoa buduki, amepiga mlango. Sasa akaona hapa, acha mimi niondoke. Ndio aliondokea sasa akaenda. Maabithaa borithi kuma mwena wa Kayole ni marekinyirie kirabu-ini giki na maramunyita na kumutwara ceceni-ini ya borithi ya Kayole kuria maramutamburire na thutha ucio maroya mwiri wa murangiri ucio. One of our officers was involved in a shooting incident. So that is the report that we have, and as at now, as you can see, we are busy conducting the investigations. Uthuthuria wa njuragano ino ni wambikitwo riri abithaa uyu ahingiirwo ceceni-ini ya borithi ya Kileleshwa agieterera gugakinywo igoti-ini guku aikari makimenereria giko giki na njira nini. Natafuta pesa, amelala nje na wewe ukuwe wewe ni mdosi na mtu analala nje, urudi haja kukosea, haja kufanyia kitu yoyote, urudi umuue. Amefanya hiyo kitu si mzuri. Si vizuri, juu wao ndio wanasema mambo ya sheria na security kupatia watu. Na kama ndio wanapatia watu security na masaa ya kazi ikifika ndio wanaenda kulewa, ni security gani wanapatia watu? Hapo hakuna security. Giki ni giko kimwe gatagati-ini ka njuragano ingi iria citabanitio ni maabithaa borithi cigithii na mbere na kuongerereka guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV getwo Baithira wa Kihara.